tunihin e ho chen na India gam thu anasayoiten India le Pakistan hi cricket game ahin alunglut mama jengon adia India versus Pakistan cricket match aum ting le agam chi a kona cricket fans on amahogam teamin azona dingin anaha panpi mama jiven ahi chutia chu cricket game si hilowa thildang dang gal ki sa na ding thu ki san wa jong hi akau hi ki thiat na khat hi ana jing pe a hi tai ahin la agam te ni hin chamthat amu masanga chun India le Pakistan hi pum khat ana hi in hi jong le 1947 kuma partition ana uma ko na chun India le Pakistan hi gambung chom chomin ke ani ahung ki so ta na hi ahi le hi thil so le agam ke ani ki so na ji hi ipiji penta ahidem ti hi ilungwa inalung don naw jong te ding a hi chu jong le India le Pakistan hi tu chanin anaki ki esoda hen lang gam khanin ana den na lai le van noya gam tha hat pen din mun jong atu thei mai the hi hi chi partition chu ana da hen lang hele tua agam te ni ki ka ki boi jing ki sau jinga I na ho hi point tin India Pakistan gam te ni hi tha khat gam khat a tha hat ta ding na lai ding ta sanomin hi ai le tu ne hi chi India le Pakistan gam hi 1947 na chon ke ni anaki so lo hele 18 tem ti hole anaki ke so dan them khat inavet khom di wa hi 1947 August 15 ni chon India hin British lengkam vai hom na akonin chamthlat anamutain hi chan songa chon India mi chamthlat gal sat mi tampi hin ahin kho anapedo tawen hi chutia chu kumjani sunglam zen pi hi so le kola ahung zo nunga hi India chon chamthlat na hui thing cho ahin hip lut thei pan kinai hi ahin hi chi ki pa na la ahin India gam mi pi in hi chi partition ki ti hi ahin nei do kinin chu chi partition ji mama achon gen theina tam pi hi anato kinun thasi nan alu dim tawen hi hi chi ki khentel na hi thildang ji jong hilo ho lebi thu akona hung ki sim do a hi kinin chutia chu milham hon ama de dan chi ho akil hen theiwa achi nom na lam zo zo gam abel theina diu phal na jong anaki pi na hi chuti chun India chu secular gam ahong hetan Pakistan bang chu Islamic state in akisim do ta na hi hi ji chun India gam sunga kum asang aza sunga ana cheng khom mihim a million sa sim mi tampi hi phat chomcha sunga akichon do na diwin thupi akinei tan chuti chun a in alowle agamo ada lawangai ta na hi he chi phat sung chun muntin gam tinin boina jing ai tan chuti chun amunin ki phinna chom hi ahung do en alang khana mi thlam dang ho ma chun British te akona chamthlat amunaw akipa pi kinu na hi hi chi India le Pakistan ki ka partition hi ana lo hile chuchi phat laya mi him 1.2 crore lam ho jong chun thina anato lo diu a hi he chi partition sunga hin mi him lak nia kona lak som ni chan ho hi in le lo nei lo a hi lo le aki hol mo amang ana umin am ho hi India gama jong lo Pakistan gama jong lo chutia chu again na lam ke helawa hi jing a hi chuti chun hi chi ka la chun no mai le chapang ho chu ta sangai cha su bulhin na kichip na changin ananei kit na lai wa hi hitabang agam mi pi gen theina hi event do theina ding pen chu thildang helawin chuchi partition chu ana da le I ma ti lo mai the hi chu jong le India gam hi ki ani anaki so lo hele to India gam population hi to sanga gam changa na sa jon lai ding a hi tu ahin India gam total population la 79% tabang hi Hindu sa ko zui a hiwin 14% tabang ho hi Muslim a hi kinin India partition hi ana da hen lang hile India Hindu population jong hi 62% ho tabang hi a Muslim population hi 32% ho tabang an pha zo ding a hi chu jong le hi chi partition chu da hen lang India hi ki ani anaki so lo hile India gampum pi mi zat mong hi 1.76 billion lam apha ata ding a hi chuti hi le mi him hi za na dinga chu ne le cha hi hen lang thim jil na le dam theina facility lam ho hi jong le agam mi pi abona dinga hin pi do ding ti chu agam government na dinga jong ichana sading hitam ti he jeng the hi
Hechiting le chun agam sung milham ho ki ka in ki bung khen na chom chom ahin sim do kit te ding a hi ahin India sung hi chamthlat akimu masang jinga jong chun British te hin agam sunga hi holabi thu ji akona hi ki bung khen na hi ana sim do sawai tain hi ji achu chamthlat ki mu zo nunga chu agam mi pi ho ki ka achu hodan thu a hi kilung to lo na nasata ahin sim do be kina hi hichilaya chu agam government chun chutia hodan thua ki khentel na ding chu su thip na ding a hi policy chom chom implement abol diu dol ta hin chute hen lang hi le agam government na to le thil bol ho chu mi pin a hin het do be be the diu lampi chom choma agam mi pi phat chom na lo ding thil ki bol ho lang asu nim ding o hi a hin la agam din munin jong a hin ta lo ji le chamthlat ki mu masanga kona agam sunga hi chutabanga ki tu mona ana umjing ta je a chu anu madaw ki bangwa ki eni anake so angai ta na hi isei bangwa chu India le Pakistan hi ki eni anake so lo hi hen lang pum khanin tu chan hin khom na lai hen lang hi le vanoi pumpia military lama jong a hat pen le ana sapen I hi te diu a hi aji chu achi sa thil su ho jong hi ga anung be lew chun aneu pena seidinga Indian Intelligence Agency ro kititele Pakistan Intelligence Agency ISI te hin vanuya spice hoi pen a hin sim da oba ana nei zo a hi chuzong le India hi hen lang Pakistan hi zong le a military la mo jong mo munim jing the hi tapon hat ta le na sata hi tawin hi je achu anaki khen tel lawa pum khana ding khomo hinalai le vanui gamdang koi machan a hin chongam lo ding ta sanomen a hi India hi ke ni anaki su da hen lang hi le India le Pakistan ki ka Jammu and Kashmir ki choosing na ho jong hi pon tin Kashmir te special status grant ki bol pi ho jong hi ngai kho lo ding a hi to hi Kashmir hi India gam sunga ki koya article 370 akila do na chun hi che gam gi thua ki boijing na asu hai ta wangin achi sa phan ho a chu ivena a hi le India le Pakistan hi Kashmir gam kichuna ana sata anaki mai tu jing khon a hin mihim tampin jong thina anatu kitma a hi tutua Pakistan gam sunga minority religion ga he theidinga ho chu Hindu Sikh chele Christian ho dinmun ho beleu chon ha san na chom chom bol ken theina na sata atu a hi hi cho jong hi India le Pakistan ke ni akisu na je akona hi aga hungsu do ho cha hin pum khanin ana den hen lang hile hitilom lom lo mai the hi alangkhana India gam sunga numei ho din mun hi ivet le masanga sangin na sata in athanei zo tawin numei ho priority akha pi tan numei ho safety na ding jong na sata in government jing in jong agel kho ta na hi ahin Pakistan gam sunga in wang numei ho thanei na ahlom le jing na lai na hi India le Pakistan tia ki ni anaki solo hi hen lang Indian partition hi ana lo hile agam te ni hin defense lama sumlapai hi za jong hi asen lo diwa hin tu din muna jong hi veleo chon Pakistan hin India hi itile kasuludem agam hi inchi khat be hi jong le itilam dola hi kala pi theiding ham ti hi atup jinga hin hi je achu alanga hi defense lama denga hi sum akrul la hi government in asulu jingo hi chutabang ma chu India in jong chuchi agam hinsuboi theiding ho akona kiben do theina ding panna sata ala a defense budget hi lin ta ana kai jing jiu a hi chutia chu agam hi anaki ki solo hi hen lang partition chu an lo hi le tunia jong hi alanga buluna ki tu khading ham tia ki chadot do na ki jing lo ding government in jong defense lama denga sum aha sen ngai lo ding defense lama sum ki seng ho chu agam sung education le haircare lama denga ichanham khan to na man thei hidinga hi haircare lama saiding in India sangin Pakistan dimon hi akho zo kinin hi ji chun mi tampi aphat cha treatment ki bolo je a thi jong akiwat po in hi education le haircare lam hi India hi Pakistan sangin neu khat aphajet nain ahin la gamdang dang ho to te ding awang chu India system jong hi nonsense tabang bau hinalai hi ahin a neighboring country Pakistan sangin wang chu imalam lamin aphajep na hi abanin India hi ke ni anaki so hi han lang hile
Kashmir gama mithlam ho chunga hi kibulu na ti ho zong hi point din terrorism kiti zong aum loading ta sanomen hi ahin Pakistan hin Kashmir hi amaho chante ding ti lunggel nei pumin avelin Kashmir sunga hin dan di lo ta tain ami ho ahin solut jingon terrorist activity ahung boldo jingon hi chuti chun hi chitabang thil su ho hi akumin ahung to pe jengin Kashmir gam mithlam ho Hindu hi hen lang Muslim ho hi zong le thina anatu jingon hi ji chun mi tampi zong anok madaw ki bangin a in alo chule anei ago zo siu adal hawa mun chom gam choma akichono angai ta na hi hichi terrorist activities ho ji ahin thimjil na lam hi hen lang dam theina healthcare service lam hi zong le Kashmir ahin akiwa the jengin agam sunga khangdong ho dingin zong to na thamna aha asama mai na hi India partition chu ana umda hen lang hile Kashmir gam sung gen theina ho zo si zong hi loading ta san aumin hi chi ho chung chu na chun India independence le partition zo nunga hin India le Pakistan gam ki ka hi galpi liwei zen ana tan hi chi sunga chun galsat sepai tampi alangin thina ana ton hi chi hol a chun Kargil war kitipen chu India le Pakistan ki ka gal ki do na a ana sapen ana hita na hi galsat sepai ho se zong a hitapun mitham mi tampin zong hi che gala hin thina ana ton minu tampin azi achate atha son sapang tampin anu apa atha son chuti chun agam te ni ki ka galpi je in sung tampi hi kala hli sona ana so do in hi hi chaho zo si jong hi India partition je akona thil su ngen hikit na lai hi India le Pakistan hi ke ni an ki so lo hi le vanoi pumpi global scale a simdinga zong achung nung pen ki hin tin agam economy zong gamdang ho asanga nasata asang zo ding hi chutia chu India akona gam chomchoma mi ho sumlo a achi do zong ngai ta pu in tin hitia gam chomchoma lo tampi pi kimuna na to ho zo si zong hi eima gam sung monga hi uma mi ho zo hi eigama sumlo le na tonga hi hung zo ding wa hi India hi ke ni ki solo hile tua sangin igam sung wahin tourist ho ve ding gamle go num ta ho zong tam zo in tin hi chi chun tourism a kona agama dinga sum akrola sima alo to be na lai ding hi India hi ke ni anaki solo hile agam official document ho ahin Hindi sang ahin Urdu pau zo hi anaki mangin tin abana Hindi chele English hung ki mang ding hi chuzong le to simlai ho thim zilna le khabu ho azong India partition thu ima kisei pu pointin chuchiphat sunga agami pi mitham ho ha sat gen thein ho zong chu kisim do lo ding a hi chutia chu Pakistan khopi Lahore le Karachi ho jinga zong kho passport ngai lowin inop danin kichi le thein tin khochi khopi ho zo si zong kho India gam min nu ya umsu ke ding a hi ahi le India hi war largest democratic country tia ki he ahin alangkana Pakistan in wang amho on democracy sim do na dingin kum tampi analawan ahi chuzong le Pakistan a kho tu chana hi agam dana prime minister ho kun kum nga sung prime minister din mun apu do kha anai lo hi hi je aku Pakistan gam government thanai na khu det ta theinai lo hi aji chu agam prime minister hung hi tha zo si kun agam mi pi zuiding rules and regulation tha ahin sim do wa chutia chu agam mitham ho dinga kho ha sa na chom ahin lut pi jiwa ahi le hi chi hun agam mitham ho hin khule agam economy ho ha ta asu kha kinai hi tu din muna hi ivet le India le Pakistan mi ho ke ka hin ke ba alo na tampi om do tain holam thu hi hen lang gamgi thu hi hen lang chondan khandan culture chule politics a jong nasata in aki khile jing tain hi cho zo se hi mitna mu theiding in jong TV show chule social media ho kisanin jong aki hedo jing thei ta na hi ahin India hi anki hom khen lo hi hen lang ke ni anki so dale hetabang lom loma hi agam te ni ki ka hi ki thet na le ki mu dana ai lo le ki noi si na ki vet dana ki ti ho hi mi tham ho ka hi do lo hil ding ai hi agam te ni ahin alang ahin nei lo gen thei ne ding cha ding nei zo lo zong adim se na lain in le lo nei lawa lam len tung chule lei noi dung ho pawa gi zong dim se na lai hi
ahin India sangin Pakistan ahin hichi poverty hi asang che ekinen chuzong le Pakistan government in agam mi pi ho koma het sa anakat ahin bol kinu nui zanom ta khat chahile agam mi pin cha adon hlom jep jep ta diu ti hi aji cho agam chung wa hi chi chana ho hin pu lu na ding hin sum atam lut be se tai ti hi hichi ho akona hi Pakistan gam din mun hi milham ho adenga ichana ha sanna atu diu ham ti hi het jing the hin agam te ni hi India kike so da hen lang pum khanin ana jing hon le agam mi pi milham nei lo gen the hitilom lo ma hi tam lo mai the hi chule film industry lamin kisei jong le ki pum khat na anam jing hen lang na anatong khom lew Hollywood ho sanga jong India film industry hi na sajoding gin chat au men hi India le Pakistan gam te ni akona singer chule artist hon stage ahin lu khom ji tengole anup na hi za chom be ji a hi ahin la India le Pakistan political lama akilung tu hon lo na ho je ahin hichi entertainment lam pangjong hin kebung khian na ahin sim do kitchin hiji achu Pakistan akona artist tampi ho hi thip na sang ta ta anei wangwa India sunga to na amu ji lo chutia chu agam sung mong mong wa to na neo neo ho a pan ala alo jiwa hi India partition chu anaum da hen lang hile agam te ni a sports lama thip na nei chi ho jong hi team khanin pangkhom theun tin lasa na lam hi hen lang ipipilam chu hita jong le agam te ni a thip na nei mi ho hi tha khanin ding khom mon tin ipipilam chu hi jong le gam dang dang hon India hi noisi a anei lo diu gam dang dang ho chunga ichi te diu ta sanomen hi ahile hichan ihin seinawa kona chu India partition chu ana umda hen lang hile agam milham hodinga jong ichana phat theina le phat chumna theiding ham ti chu I het thim diu ta sanaumin tuna iseu hi thusim ti theijong hi be se lo hi jong le e hodinga het lawa poimo I het naw akibe na ding ti zo ahi ka hin se hin ala adan ina thip divin ikitim ve tunia ding hi chan chu hin tin video kina kemokit dingin na bonun stay safe and stay blessed.